Stara mađioničarska radnja. Miševi su rano svakog jutra dolazili ispred radnje da gledaju mađioničarsku predstavu. U radnji je radio mali miš koji je znao sve moguće i nemoguće trikove. Jednog jutra pojavio se posetilac koji nije bio dobrodošao. Mali miš je shvatio da je bespomoćan sad kad se čarobni štapić našao kod mačora. Može li mali mađioničar spasti svoje prijatelje od mačora? Zna li neki trik koji će poraz pretvoriti u pobedu? Raketa leti u nebo. Pomoć! Jedna poruka ispisuje se na nebu. Poruka za jedinu osobu koja ih može spasiti. To je Super miš! Koristeći se svojim rentgenskim vidom, Super miš otkriva mačora.